Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, Mari Koreng. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lamon no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare. Tagsapsapol di kapsat ko. Sige, Mare. Ngamno adawayam mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni Mari Koreng, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan met ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, Koreng? Ni sinyaw nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit, insardeng nantibisyon nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanan. Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo't kati bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artag ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita burdar ta maringringak. Jak kayat ni naariwawa. Wan, inso. Ibagak to day takon kwa na. Di, adapay may sa asilid apakantia pa ba nga minsaw? Wan manang. Agam sigurado amaalan tumutla dagos na jay. Ta adaw tagbiraw iti pagabangan dito ilay. Wana, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranodam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala. Pudno na ita nakunam. Inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga talay ta? Nagpintasang babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng? Mabalintang daman, tata? Ay uwan Anya ka di na jaya deng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilid. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan siar. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may katakitam ti bakante asilid, adeng. Naimbag arabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagisong araw. Nang yugak iti sidaem. Nagado ngamin ti linutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod, tata. Wan kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manutawan maun. 22, tata. At naka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, may mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita, boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang lang. Ano, awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain,
Dagitay kaskanyak alalakaya. Ha? Ala amon to'y ipadigok asida adeng. Tapno makapangan kan. Ada ka di inapoy mau. Tano awan, inak mga lataikan ka. Ay, saan tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso, ayamaw, umayaman. Ada, di ki kusina manang. Umay ka nito, tanay. Diyak mapanawan to'y lutlutwag. Nay, nagsapa ka mo ngaglut-lutaw ka ba guys? Nanananan, nagadu matalut-lutwa masidamaw. May bus mo na ita. Linayo na kun atap no mairanod mo lagi ti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders maun. Tay laklak amam gayam ida iti si Danda. Wala. Kastro iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikamida iti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam, aguray ka. Taga ano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapaw ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi silsilpon jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y ide. Una, mayat gayam ti ubing abordar mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu ka grik na ti kinalapsat mau. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wain. O anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga ahabang ko. Ha? Oo, jaklaim pagaraw. Adamot gayang panaggustom kanyak, Emma. Ano, kaslak na tumay tayab, itinakaro aragsak kao. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan ta iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo apagpaanginan, dito ipay bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ito tugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mayat nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mau. Yakar kong na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagdatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya,
Apay, adda paborito na ay aborder na. Adda, day napintas abalasang aborder na. Angam nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakarkalangan iti pag naadan, Emma. Umay ka ni silid ka. Uray ta nalawa di silid ka. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamut tayo. Diyak kayat amaamuan da inso. Sigurado panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat akim balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dito yaklat ta kwarto kun inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyam. Saan nakasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak ngamin kayat apagpiestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kayat ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya kaon. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? Adan to napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita? Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre orela kayan to'y kabsat mao. Napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Pagabangang pay. Saan libre ti abang na. Tanobyak kat nga rudan. Ang amnay, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga adumanan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Adu nga men tinaapal at tao. Nakman! Umayak man! Tao po! Nay, ada tao. Nagpintas mo't babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di? Ay uwan adeng. Apay agabang ka. Uwan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Kwa? Sayang. Napunumatan. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko parakin ka. Kan ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mangabang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, adeng. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmat iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal yang agbaybayad. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga ayan mau, tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rod, iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw parinubay. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga rod,
Sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakitak apapaabangan na di Aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaan. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga agaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang diti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kasta ya. Alam ka raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mo, wan? Tata. Ay, wan. Anya tayo, tinagan mo? Carol, tata. San lagayam arupam tinapintas, pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysaan rak. Kunara nga iparinobet na di balay na, isa pinapanaw nak. Yung saan mo't gayam? Ang damot gayam pinagnaun na asaba ni aborder. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day aborder na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kadagpay sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Jay agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ikan iti kanin na. Anya? Ay awan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week later, wan? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije siled ko. Lukatam tulatan di siled ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wan, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata, day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ala, kababain mo tata. Ay, di kag babain. Talaga kasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak marud ano kasta, tata? Amam adeng, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol,
No, kaya tinak. Di mon problemaen ti pagabang mau. Ha? Anyat kaya Diyos ang tata? Agayatak ngaminken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikrito talaang. Tamaw nga ibainak nga agbalin akayan ayat mau. Talakayak ket nga ruday. Kwa. Oo na. Sige. Sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silentimay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa, awan. Nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubiam kadagiti border mo. Ang mga nupatitay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya agapaw. Nagidya kalaslas bangan na tinubiak, manang. Ha? Kaya't mo asawan, dua da anubiam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nagtinagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam, kabagis. Ay, apay ngaya kasta, nubiyaan mo't amin a border mound. May salang, di mo paggigidanan nida, tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida manang. Manang, umutangak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta, tauray ladwa tinubiam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Adayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border ka. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Nay, Emma, Carol, apay nga. Pastrekenda kami tagririn nisot tayo inso. Ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alaklakayan. Alat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta amang ano na makakita kan makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Ikaw, sardingan dakman na kamkabilang. Agruam kayo na. Apay-api naggidanda kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay. Kunam asyag lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatem kada kami. Asino ti Pilyam inso. Chuck wano ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imo na anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarudan, Carol. Si Katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mo di mo na pinili minso. Pasensya kan, Emma. Awan kaya mataktak drama sa uma.
Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi nasubsuban nakbat sa ema. Talaga aluguban ka no, sana siyak tipilyam minsaw. Siyak tipilyam, wano ni Carol. Awanan si Pilyag ka na kayaw. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya, kalpasan ti amin, kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw kada kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang, taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya? Nanangkaw solidad, nag-isang puwetang kiti bangos kan tilapia. Si Dantaya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadag ito'y ngay. Ay, damagan nyo bilang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, labarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Inging kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumilang. Ay, nagloko kaan. Apaya pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Gamday tamilang papanawat yan muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti dayjay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kawa mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na pailaka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay, siya ngagpampanunaw. Diyay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbe na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nanang. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asin now, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito yung tao. Nabartag manan, katila pag-iladan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. Uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata?
Amo mimot ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yu kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya dayta? Sa nga supot at tinapa. Tendaing abangos. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paaman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? Ato na yun. Ne, nangalaang manan iti kwarta. No kwarta lang ako. Nagado ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya, Awan to mga min pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itag kula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumaan, dagbartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talangan. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad da tumaer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka dinanang. Sa nabali at mo matilimitasyon kao. Kumusta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ha? Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo't ang trabaho. Kaya maan ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Ay, malangaro na. Nakamilatan ka ni nanang mau ti mapan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kamin kinitatang iyo anak Ay, ka. di ka umay ayban. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitadagmat. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwit na. Ala, mapangkay nga roday. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan. Nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainanamit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo, aya. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngaming kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabainak kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, Araki dahin. Ure may salabutay. Ay da, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agbord exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations. Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ni Nukaw. Kanya magulgulaw.
umay ko lakablawan na ti kapsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit ti panagturpos mo, di ma? Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamat tanak mo. Kahit, pangalan na ko may tigatang na itikasta, kawam mo trabaho na, istambay lang may. Pasensya ka, ni ma. Tayo sag 600 la arilo day ta. Inggatang ko, tayo tangdang ko, anak karpintiro, hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan na at di adalkan. Saan na ka sa kanya? Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday, napatag kaya aming kanyang, ipapatag kayo amain. Nalpasan ti balay mo, manong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretsong aramidan. Anya nga adan trabaho. Addan, manong. Kas-kastrad ko lang hindi na panalawas. Nasayar no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamay andan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mau, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam ada ijibang ko ti sweldo. Ada nga min yor ornongak. Anyat yor orno nga Mariaw. Gumatang itilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga da yor ornongak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat yor ornongak, tatang. Anya mo ti yor orno nga ngay, ma? Agurnongak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabgabalayak pa'y lakada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnongak iti pagbalay ko kasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamait nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Taana ko na nang agpaaramid ka no umag. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Husto mo't kit day, tapno adda pa kakitaan day ti sweldo da. Wan mo't kit di Itangan, di ka tuday. Napartek man na simbang pet, anak mo. Ikaksan tapno agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman na jaro bayan ay mangibabain. Nana. At tayo, insang pitang kayo, tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intindi barkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nabartaman to yung anak yun. Ay una yun ti kasta lang manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukatan ako. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ka ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, No, da mangayab ka niya, nagtrabaho
Numalpas ti trabaho, sakam tula ginaw, kasya. Una ka tinanang ko nagpintasin na ya. Kwartayo, kanitatang na itaswilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartek ti magadak. Ilib-librida lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, di ta ikan. Tapres ko dayita. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madana ka naklakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo saganti pa nagawid na dya tao, tamang ibabayin tumutlaang. Duray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Ivan. Nabartag ka. Makituro ka man, nandito balayawan na silang. Masaduta nga gawid. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Dito ulit nyo pa lang ti sweldo. Alaag tao at pangigatang dita. Bakit? Aking materyales ka dagitain sangpud na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya? Apay, nag-order ka? Ay, nangalami ting katang mo kadagidjay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabangibang a barangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo, lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? Ay, uwin nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tadag! Tadag! Lumabas sa pay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne. Tanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog, lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa Ay sanan, tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak, inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, bahan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diya ka, tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kaiso na tinggatang ko materialis ti balay. Ay, naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimahan to'y balay tayaw. Awam mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo bukod ababalayay. Ayos lang kanyak tatang. Di kayo madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay, ban anak ka. Sorry
Isapay ko mata mapakawanak, gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir bem nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Nya mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ta ikagumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Nanakaw, tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wala na. No kasta, maidistino kan dito'y lugar tayo, Manong Willie? Wen, vero na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbagman ta nagtalinaad ka single, Willie. Awan pa'y nubiam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mo't. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kalninito, naimbag nga orasyo. Anda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo aninito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Inidya akon, dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, Uncle? Kuna mahata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa ka dago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram antay. Padasek mamot agaram. Ada ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas antay. Kaanakan na kanuray ka. Ayawan ta agaram! Ha? Antay? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to mo lang ti gagaram di tarwar. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo ta agaram akon. Manutaon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nantay, malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram, di naksukiran wilay, di nakpagpungtutan, pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Viron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram, katni, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw Manong, tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram, katni. Bumaketak mat na nabalasang, 28 kon. Anya? Kat no amin nga aggandat nga agaram kanya, kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matan tay agaram kumakanyak. Iso nga ita, awanan uray may isang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't amaadan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie, Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apay ajak kayat nga garam ka. No apay ajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, syakon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla syakon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kalba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat na kami nga gabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baro. Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kadang kalyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na ta nakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may.
aging nga nagsakit, nga isuntim patay na. Diyay mamay kadwa kapsat may, ni Antiyo Asileng, nakakaase iti dan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel, nukas diyay nga agapada. Sa diyay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, isong agduma ti amayaw. Auntie. Iso adidak mo siguro mapabasol, no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak, wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi ata nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano ti nasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na sa isayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa At dainaram ko iti napanatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din yan tiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanaway. Isa manipo din. Diyakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak matain iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw. Oray duwawan no talaw. Manutawan dyan nagbalin anubya yung ngay angkel. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang angkel. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kaminto iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo nangkal. Wan nga raw. Iso ano malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Oray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanuri ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, angkal. Ay, wen awan mabalin kaw. Tanimot nga rod antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Ko auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapuda ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito eh. Makipagpagayam da ngamin, auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anyat isumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid biron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Auntie. Kunak mangagbaak tayo amin. Auntie. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminain. Nawatam? Ala, inkapagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak ti mang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na da ita. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pa'y awan asawa na. Ta-free ka akanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ano ada kapinungan tadaagas tilamin no parbangaon.
Tal na ka mama ni Nitaw. Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakanta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na kawan nam namaam kanyak ni Nitaw. Numatay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may... Apay ti kunam adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi-provide. Ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-gud? Kay sumala nga. Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko anay bag-anakam amin lang itakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra, anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di? Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak ititurad nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapod no na manong. Mapampanunot ko pa ikit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabakbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakamta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawan. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti day tamano. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat na. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iji sentro. Agabang taa. Kasanon nga idanti kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusen da nga agkabsat. Kan di tamot agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom day nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko tiyakin balay. Basta aya. Napintas mo. Kan nalawa. Win manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa ada gusti ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti pan nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisididotan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kuana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anyat to pikuyaw? Manang, adda ka no ibaga dagito'y kakaanakan ta. Anyat ibagayaw? Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami niti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante.
ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapot adan trabaho yaw, tumangsit kayaw. Adan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kami. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itudtan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? Tamang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamatan. Kailiw ko lakit dida. Uray, tako na mait alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayo ni tinobyong, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamot ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min ti agsimpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat, ni Auntie ngay, ayabanta? Wana, no di na kayat ti umay. Nyangkel ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day chay, numaamuan na ti kaadnat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nito. Ada ka di ibagak. Oh, anya dahi tamanang. Apay, awanan panggap mo ang mga asawa. Ha? Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga asawa ak. Ide, ang amno itakayat kun. Palubusan ka ni Nito. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapastrek ka. Kwan, yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan kakabsat ko. Nito. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Nito, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apya kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak metken ka mabalin mo ti mga asawa no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapa ay talaklakayudan ak unayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy akinalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalakay, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw.
Pagan ano ka kumamad ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng tikabsat mo. Danilo, darling. Apay nga'y akasamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog na itakabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay, mala, rumwartan dito'y balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta, tikabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot, iti na italalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga, mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak, timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan, ngem awan balay ko, iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tayo sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige, kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Libre mat ka ti panagnaid ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngem siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak, oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya? Apaikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngamkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay laabang me dito'y balayo itid ko kang kwana. Taiso ka no timangtad kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang? Kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay, nana. Kasta aya. Ay, kunana mo nga agbayad kami iti abang mi dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Ay, pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat na pasamakin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Ay, wan. Ayan jay, darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga mainta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamut nga main iti saan mo pa'y unay nga am mo at taaw. Hala, baybay amon dayjay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata. Tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino a Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kanibit ni taoy. Rowena? Apay aya. Ni, adama gayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni Manang? Iso tikabsat ka ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jerupa na iti picture.
Napimpintas mo gaya mi ti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ninitaw? Asawa manang. Aniya, kunak mga ba? Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga asawa ak. Saan? Kati pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gaya man manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya. Bagbaglakay, nakitamtay ka barbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adaya. Kaano ang gimatang? Di kalman. Impartyan na kanong garod iti babaw Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kan agmekaniko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae Kit ka sa mga kasuro Gawa mo motor wano bisikleta la ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladik nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti ti lugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakin ko na day ta trabaho. Talinya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing butlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti ti lugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wana abagbag. Ngam depende iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumaamot ag-repair kan agmanihula kumangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay, dingwan, kan dumabay. Ayaw na niya. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya? Apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manjakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ko kontinuang ko bakit. Tapagpuo na kidding ag-ahinte. Lalako kontinuang ko bakit. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahinti tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa Ala nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagaws.
Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasag man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakom. Awan magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpastura. Kumutong adagi di akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi di. Anya? Kahit si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangan da. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kalding ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Ay, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw? Mawamot mo. Padasam man timapan ija bagatan. Tamangan no adala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa ibi birthday. Hagasam man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na, tapno maramanak pa'y mati karne na. Katay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa, pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan, nagsosyal matag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang gula ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan saba ti pakpakang ka. Mala, gatangak nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nanginaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang dayta. Ngamuray na kutong dayta saan atakong. Balasang pa'y ababoy dayta. Nasinaw pa'y lang dayta. Fresh. Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat ng arudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo, Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay.
Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3 mile. Mabalin ko nga ila ko iti 7 mil day ta. Di ure 8 mil. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tayo naghatang ko bakit? O niya. Magustamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Ay na, nagpintas lakay. Anya nga daytoy? Automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo, tidanong tayo. Ay na, nagmayatin nga eh. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to, hilakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay no kasta, naganan siyam, taing gatang mo dito eh. Wan bakit? Ada man ang gatangag anwang, 2 anwang. Ilakok tumanan itinangin ngina. At danto man maganan siya kaun. Anya ti kahit mo gatangan tanong sumaro no? Ay nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makam mo. Bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayaw nanang. 2 agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay kan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Adama ta. May mayat ti kas ti trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaw dagiti mulam. Awanin na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho di talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Adanilaw. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Kunak man, no urnongin ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wana hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti serbis. Kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayak hindi tadan serbisyo. Apay. Amo mayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka anggal. Agsuro Nalakan sa laang mit amasuro. Awan. Nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalakalaang. Kanakan. Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo haya? Nangina mo ti 4 wheels. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo, anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudon nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Inut tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak.
Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day, jay? Kalding mait kan nuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang kin talo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan nyo, Rona? Kaano ang ginatang nyo da ito'y? Di kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag da ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Agsusweltin sa tikan na kakiti panag-ahinti na. Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte jasawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagkadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngayon lakom, lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga ro. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket boss mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Wan ba na? Napnag ka kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no Rabi. Wan busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anwang kan kaldeng iti amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anwang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anwang kan dalawa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo naman! Nagkunay namin na makikapang ka iti dadya ang grupo.
Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngaron ba kayo nailaw anak? Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakkel mo nga minti kita tilugan. Sika pa'y gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ije lugar tayo. Lamon da sak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Ro na bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pampanunuto mon? Ti panunutam. No kasano ang makarwar ka? Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramirin na kita'y bitirano karpintiraw. Natultulan ko lang nang itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang, nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan mait, daanin ata nabayagan ang manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang tadayjay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pa'y mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi naman isubli tay jay. Katbay anyo ano din ang isubli? At dapay mo't tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik dayjay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tang amin timadi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padya anak yung kat bulbulodan yung mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang
sa nakas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data ngay bagbagayo. No kaya yung aot-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yo ayat alipuspos ko. Haan nga pulos? Suapang kakitday manugang. Napaklan ka lang arudon nga imaut. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na dyan manugang mau. Sinaan la kumangaminan nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla a manugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo ammo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpaili Lina, anak kao. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manawk. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itad kun ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang, tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. May amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakan nung inusar ni Prido ang manugang ta. Dinawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit. Di ka laagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo ngamin madawatan di may sa manugang mao. Isuapa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka.
Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ili abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ijay balay. Iso nga nagpawitak iti duwa nga kilo nga bangos. Nga midisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit na dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amangan no pasitla ti panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipud idi, Han pa'y nga lakay katkas jayan te ugali na. Hanyo gamin nga kanunungan te kas dya nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspos yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kas dya nga aramidan na. Maditi kas jay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latang tatang. Uray tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka nga agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangang. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahe ka. Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige. Mapanak nga rodan. Ha! Karyo! Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin kita padir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab mutan. Hala ka! Nadadaulan ti sango ti motor. Tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mo't ngaminan ni Tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Ay, mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mo na aya. Bayam, tabagbaga akto ni Tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't nga rod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasin. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan ag-commute tayo. At ako mausarin tayo alugan Tauray siyak tiyag manehaw. Kawa mo nga rudlugan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, way. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada Tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga to at tao.
Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mo't akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mo't ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat nilina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraok. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaut? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita, kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan dayta, lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray. Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangata ngay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oray sa nga ribulaag. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oray saan ka agwapo no imanehom layta. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilugan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malum na. Ang ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa'y ti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, to'y binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan nak bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pagpulod na. Ay nag-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasanungarudan. Si kangarod at ikuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangam pa'y ngarod iti sangaribo ka no kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya maray. Jak sumurot. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyug mau. Ang jakmet nga ron amot ayanan. Oray ti anak ko, di na amot ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aroda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latang amin na binulod.
tulungan na anak ka. Anya nga ti aramidag, mabalod akong betay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada napinta sa damag nga umay ko ibaga. Anya day ta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbag lakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalo da kaw ni tagnanayaw. Pag nakmam day ta napasamaken ka karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom? Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Uwan ba kahit promise?